lobi nasambelaki misa makembo na Mondombe pe nalingaki koloba lelo te mpo nalobaki lobi mingi mpo ya diocèse mobimba kasi nayebi te bayike okati na bino ntango boyokaki te episkopo wa bino wa kala aye bolulaki mpe kokutana na ye. Mbere yuko mbareka ngo mukurikire ijambo ryose rikamanze nkubwire muri make uko bimeze. Uwo ni Kardinali Fridolin Ambongo wasabye abaturage ba Kongo kwitondera abanyapolitike no gushyira imbere inyungu z'igihugu. Ubwo rekana nagusuzeho kurikira The Quick Times News, kurikira inkuru zacu zose uko tugenda tuzikugezaho gatano kuri gatanu. Ubutumwa bukomeye bwatanzwe na Kardinali Fridolin Ambongo, umwe mu bayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasabye abaturage kwitondera abanyapolitike bakoresha amazina y'abaturage mu nyungu zabo bwite. Ibi Kardinali Ambongo yabivugiye mu ntara ya Chwapa mu gace ka Bokungu kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Nyakanga mu muhango wa misa yo kwizihiza ubutumwa bwa mbere bwa Musenyeri Jose Bernard Ricolo, umushumba wa diocese ya Lisala ndetse akaba n'umuyobozi wa Kiliziya wa Bujala. Mu butumwa bwe Kardinali Ambongo yavuze amagambo akomeye, yagize ati: "Bakristo Gatolika bakundwa, niba hari abantu bakunda igihugu cya Kongo by'ukuri nitwe basenyeri banyu, ntabwo ari abanyapolitike bahora bashyira imbere inyungu zabo bwite." Yakomeje ashimangira ko Kiliziya Gatolika idaharanira amafaranga, imyanya y'ubuyobozi cyangwa inyungu za politiki, ahubwo ko iharanira imibereho myiza y'abaturage ba Kongo, ejo hazaza h'igihugu. Aya magambo aje mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kunyura mu bihe bikomeye bya politiki. Mu minsi ishize abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango itandukanye ya societe civile bakomeje kugaragaza impungenge ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga ndetse n'uburyo ubutegetsi buri kuyobora igihugu bumeze. Twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu bya buri munsi, byo ni ibintu tugarukaho. Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni imwe mu nzego zifite ijambo rikomeye mu mibereho y'igihugu. Mu gihe byinshi by'amatora n'ibibazo bya politiki, abasenyeri ba Kiliziya Gatolika bagiye kugira uruhare mu gusaba amahoro, ubutabera no kubahiriza amategeko. Kardinali Ambongo yavuze ko abaturage bagomba kugira ubushishozi no kudahumishwa n'amagambo y'abanyapolitiki bashobora gukoresha abaturage nk'intwaro yo kugera ku nyungu zabo bwite. Yagize ati: "Mujye mwitondera abanyapolitiki." Ubu butumwa bwafashwe na benshi nk'impuruza ku baturage ba Kongo kugira ngo barusheho guhungabanya demokarasi cyangwa ituze. Bamwe mu bakurikirana hafi kandi bya politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko aya magambo ya Kardinali Ambongo ashobora kongera impaka hagati ya Kiliziya n'abayobozi ba politiki, cyane cyane muri iki gihe igihugu kiri mu bihe by'impinduka zikomeye. Ku rundi ruhande, hari abashyigikiye ubutumwa bwe bavuga ko Kiliziya ikomeje kuba ijwi ry'abatagira kivugira no kurengera inyungu z'abaturage basanzwe. Mu myaka myinshi ishize Kiliziya Gatolika yagize uruhare rukomeye mu guharanira amahoro n'ubwiyunge muri Kongo, ndetse yanagize uruhare mu gukurikirana amatora no gusaba ko habaho ubuyobozi bushingiye ku butabera no kubahiriza amategeko. Ubutumwa bwa Kardinali Fridolin Ambongo bukomeje kuvugisha benshi muri Kongo no hanze yayo.
aho benshi bibaza niba buzagira ingaruka ku mibanire iri hagati ya Kiliziya n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyobowe na Perezida Felix Tshisekedi. Cyakora icyo Karidinali Ambongo yashimangiye ni uko intego ya Kiliziya atari ugushaka ubutegetsi cyangwa inyungu za politiki, ahubwo ari ugukorera abaturage no guharanira igihugu gifite amahoro, ubutabera n'iterambere. Ubwo twe turakomeza tubakurikiranire reaction z'abandi bayobozi mzini mpande sebo babivuzeho iki kugira ngo ibintu bigende neza. Ubundi mubwire ngo kanda subscribe kuri The Quick Times News ubundi ibintu bigende neza cyane. Amahoro y'Imana bane nawe, reka nkureke ukurikire ijambo ryose rya Karidinali. Lobi na sambiraki misa makembo na mondombe pe nalingaki koloba lelo te mpo nalobaki lobi mingi mpo ya diocese mobimba, kasi nayebi te bayike okati na bino ntango boyokaki te episkopo wa bino wa kala aye bolulaki mpe kokutana na ye koyoka ye. Nalingi kotondo bino na motema moso oya bolingo bwa bino, bolingo bokasi, bolingo ya eklesia pe bolingo bozali na yango oya batata episkopo wa bino. Nalingi nazongela se likambo liyoko Monseigneur José Likolo abandi koloba ezali oya avenir ya ekolo ya biso, ekolo ya biso Kongo, ndenge baepiskopo batata babino bakomaki na mokanda mwa bango pe na koliki ate bakangelaki bino mokanda mona. Le pays est en péril. Elingi koloba ekolo ya biso Kongo ezali na likama pe soko tokebi te ekolo ya biso ekozala lisusu te. Pe tokomi makambo mingi na mokanda mona, na kosenga na bato ya KCC justice epe na mangoma maso mazwami te bomanyola makambo ba episkopo bakomi na mokanda mona. Ekolo ekomi na likama nzokande bayi politiki soko baye epa na biso bayebisaka biso makambo mazangi tina. Pasi bana Kongo bazali komono solution bango bazali koya epa na bango e bana biso nde ba changer constitution pe tozali kobetre bango maboko boboto boumbu bwa sika oya biso bana Kongo yango wana motei wa lelo Monseigneur José Likolo alobi likambo wana. Soko tolingi kobima na boumbu bakotisi biso bayi politiki, bakotisi biso tozala bato babwanya, bato bamayele, ata bapesaka biso mbongo, ata basalisaka biso tofungola miso, tofungola mayele. Pe baepiskopo balobi nini solution po ya avenir ya biso banso, po ya bolamu bwa bana Kongo mobimba tosengeli tosangana, tofanda, tosolola okati na biso dialogue pote na suka toyokana ndenge tokoki kobongisa ekolo ya biso. Dialogue, soki dialogue ezali te, avenir ya ekolo ya biso Kongo ezali lisusu te. Mikolo mizali koya, mizali na tina mingi pona biso, pe tozali kosala manso pote bana Kongo bayokana, bafanda, batala eloko esengeli, eloko biso tosengeli tosala pona kobimisa ekolo ya biso Kongo na kosambulu.
tokosenge na bino bosambela po ya baepiskope. Soko moto azali na susi monene ya ekole ya biso Kongo lelo ezali baepiskope ya bino. Ezali bai politique te. Tolakisa te tozali bato babwanya, tozali bato bamayele, pe toteyaka bino na 2011 na Kadisi na tango ya maponomi. Tolobaki soko bato wana baye na mbongo, baye na mungwa, baye na bapesi yo zwa lia. Kasi obungisa lotomo la yo lokola moto te likolo na mbongo. Mbongo wana bapesaka biso ezali mbongo ya biso moko, eza ya bango te. Baepiskopo bazali kobunda po ya ekolo na bino ya biso, ata bazali kokoma makambo ndenge na ndenge okombo ya biso, kasi bino moko boyebi te misala baepiskopo bazali kosala ezali po ya mbongo te, ezali po ya intérêt ya bango moko te, ezali po ya bino. Yango wana lelo na kosenge na bino bosambela po ya ekolo ya biso Kongo, bosambela po ya batata babino baepiskope, po te mosala moye bazali kosala mokende se liboso mobota mbuma kitoko po ya bomoko okati ya biso bana Kongo, po ya bondeko okati ya biso bana Kongo. Mama Maria asalisa biso, Nzambe ya koyoka sambo ya ye, pe biso na bino tokobima na kosambulu. Merci na bino banso ndenge boye ebele lelo. Tozali kuna na Kinshasa, kasi motema mozali pe awa.